Kicharinachis kunandia Diospaj qillqasqanta, kay libro de Romanos capítulo 8 versículo 37 niwanchik. Tukuy atipajkuna kanchik, munayninwan Jesucristuwan. Adán y Evawan kawsasarqanku jardín del Edenpi. Diostata nerqa kay sach'amanta qankuna mana mijuygichischu nispa, pero día Satanás atiparqa tentarqa Evata, mijorqa chay sach'amanta, Adánpis kikinta ruwarqa. Jesucristupis pasarqa kikin tentacionta, pay ayunasarqa, pero Satanás hamorqa, chayrayku nerqa, sichus qankayki Diospaj wawan chayqa, kutichiy kay rumitat antapi, Jesucristutaq kuticherqa nispa, manat antallamanta runas kawsanqankuchu, sino tukuy Diospaj qillqasqanmanta. Noqanchispis kapuwanchik tukuy tentaciones atipawanchik tukuy ima, pero kunan Dios hina kallpawan noqanchik vencenanchik tiyan chay tentacionta, mana sapanchikchu kanchik, Diosninchik yanapawasun. Bendiciones.